Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haba petang ya kajingli ai no senyang sekilong yeng ki berankam ya kajing rap ki bakar ki hakum kani kapor baka sorkar kadang penjari ya kajing kang kerdap ya kisnong kitau haba rokoi kari komisi benta banyada ya ki pajba na kajing sopriang uknyang jilpang coronavirus kaseng kasi Students Union nong Thamar Circle haka kat artrek mentabna jemang katla ibor baka kot kala ajing rap shipo berni ukau bat upan bat kesini syaka snong maulan rei nongra bat kesnong umpling ki badan markhap jong kasar shalong ya kini kila jerap ki bakaseng kala no senyang syaki longyeng ha kini kisnong la IT syaki bor penyak snong ringkat kajidan lang ki bor penyak snong jong kini kila IT kisnong Yang kini wei hari jongi ban wan man kin muslia